tlang au channel lo thlir thin tu zong zong te in zawain chibai le vek ule he case an hu chui na thok ber tu CBI te chuan he case hi twal thana ani nge ni ti phok chuak thei tur fin fia na an la nei lo ti chungchang vel churon soi fe in channel chen khat ten ngai ruat na in thu an lo vai vir ve chin ti soin he case a an hu chui na kim chang hi khoi media hne na ma an puang zar lo ti soin thu chwa an siam ani heti lai hian video masalama kan non tarlan man tak lo nimin September ni thumlam ve khan Susan alo enkol to chin tu a psychiatrist Susan Walker po CBI lam hian thu zo fia turin an chutmun DRDO guest house lama hian an ko boka ani hian chon hundar khat vela he mun hi thlengin zandariat vela he mun hi a chwa san vele ani hian hun masalama khan Susan hian depression le rilulama har satna engemo anei thu lo soin chunga chuan abial nu Rhea Chakraborty hi ama choi om tu chatak ani thu alo soi to nge ani Susan a case mai ba ka hian CBI lam chuan a manager Disha Salian Boral na po chuitel tumin ma an lak bel le taboka hemi kai hnoya hian a voi khatnan bunti such dash po thu zofia ani vele tabokani ani hi talent management company cornerstone na CEO na chelai mek ni in Indian cricketer Virat Kohli a manager ani Disha Salian kha a in chongsom palina changin June ni kwa zingdar ni vela zuang thla ni a soi ani a aboral ni a changani thum nu June ni som pakhata postmortem chau ni in postmortem report ta chuan aluwa hliam na taktuarin ataksa a in hliam na nu ma tam tak a om ni a tarlan ani a heng hliama nei thwa chan chu a zuan thlak na asan ema wang ni a soi ani bokani he thil thlen lai hi apasal rohan roi po ina a om lai ani nge politician tam takte chuan a thi na le Susan Boral na hian inzom na ane nge ni in an lo soi cham chi a chen khat chuan pong swal ani nuwa tha ani ti in an soi boka ama ero chu postmortem report ta ero chu tiang lam tar lan om lo thung ma se Disha I chung tilamero chuan an chia to na engma thudik lo soya an tor na te bel cha sak lo turin ngen na an lo siam to ani nima se Sushana chen pui Siddharth Pithani an Disha aboral thu in Sushana angong ziale ama chawaru ma po mungam lo angmeya ria pui tura asom thu te a video hluile hla zong zong te pai vek tura ati pha ni a asoya wang te chuan an ni pani thi na hian inzom na engemo alo nei takin ti thuwa an thli thlai vele ta ni te po in arin thei ome hei mai ba ka hian narcotics control bureau lam chuan vo in September ni li khan an chutmun chwa sanin Rhea Chakraborty te chen na in le Samuel Miranda in chu NDPS Act in aphalsak angin dap turin an kal thuta Rhea te ina chang hian fin fia na tan digital bungrwale Showik laptop te chu shen sak turin an la nge ani he huna hian Rhea te in lama NCB mi le sa pahni kalin Samuel Miranda chen na in lama mi pali an thok chuak nia report ani he case a jocks kai noi lam chui bing tu pol narcotics control bureau lam vek chuan Rhea now Showik le Samuel Miranda te chu jocks leile shal chungchanga an loin nam hnoi zia aron ir chwale nu in thu zo fia atan vo in September ni lam vek khan an ko vele to boka ani hian jocks zuar zaid vilatra number te in petonin poisa cheng noi khat po anin pe ti fin fia na a om ta ani kha Showik ne na in kung kai na nei jocks sa sumdong chin zaid vilatra ba ka hian Abdul Basit te chu an lo man to nge ani pakhat zok basit nen phe hi chuan Showik te hi anin she chhle a Bandra a football club atanga in hmel sha dai to ni in basit po hi Showik te ina hian aleng lut ngun le nge ani heng lai chang dai to hian chip le rui thei thil lam chi te chu hlok na umin an lo vor dai to chin bokani report ina tarlan dan chuan Showik le Samuel Miranda te chu arwala thu zo fia phot an ni anga anuwa zaid vilatra nen an pathum hian an doble don ani basit po hian remchang masabera anni ho hi afin thwai bokang he huna an thu soite hi NDPS Act section 67 noya an record vek bokani hemi nu hian NCB lam vek chu he case poisa ching pen thu la chui bing tu pol enforcement directorate lama an kal le a he muna hian an hu chuina pui thei tur engemo sia du le zo du an nei wanga kal ni a rin an ni achan chu ED lampo hian he case kai noya hian voi tam mi chi sang sang thu an lo zot fia ve nual to ani kha
he thu kan bua sei laia report thar bera chuan voin lama NCB lamin thu an zofia Rhea Chakraborty now Showik Chakraborty le Sushana in enkol tu Samuel Miranda te chu draksa anin namnoi awang hian NCB lam chuan an man ni in NDTV le India Today lam chuan an tar langa he thu hi kimchang takin video le peka kan ron ti chuak don nia Mumbai IPS na lo chel to chin mi pariat intel khom te chuan media ten Mumbai police te laka lai lo taka thu an vordar chin chuan Mumbai police minga ti chhia in ati thang moi lo nia nga in Bombay High Court lama public interest litigation PIL an theluta an PIL a chuan Mumbai police hi India police force lunber polan ni a na thiam le rin tlak tak an ni bok ti in an ziaka hei baka hian freedom of press le speech te chu democracy rama chuan omve tur ani na meu mai ma se media chen khat abikin TV channel lam thu the dar kwal chen hi chu enfia deuh chu angai ani nu chuina konga media te an lawin jam nok ve reng china wang hian court chuan hemi chungchanga hian in kai shoina dan mumal taksiam se ani lo chuan court thu nei na hi chu sakin media te hi prosecutor jury le judge anga anin ngai to ani ti in nimin September ni thum khan hearing an nei nge a hemi chungchanga hian Bombay High Court lama justice Amjad Sayed le SP Tawade te chuan uluk tak an ngai to anu in Sushana case nu chui mek na hian media lam chu in sum deuh turin le report an pek chhon le na po uluk tak a thlit film ni se nu chuina ti boy theizonga report he dar kwal to lo turin thu chwa an siamani Bombay High Court lama hian PIL pani thelu ani a pakhat zok thelu tu te chu soi to angin IPS officer pension mi pariat omna ni in ani lam chuan Mumbai police te pu chiat na le soi sela diklo tak an thedar china wanga hengen na hi thelut ani a ani ba ka hian filmmaker Nilesh Naplakha le midang pani te po in PIL thelut ve in ani lam po hian media mi te chu thu thin chhong le mi te makti ti chwa tur vaya man hlel lovin report dik tak pe mai chin tura an du awanga the lud an ni thu an ziak bok hearing hi September ni soma nei le turani Sushana autopsy report le achul dangte lo en dik tur Dr. Thiam Rual mi pangomna Ames New Delhi lampo in Republic TV zona changin report pe fel tur chuan an lo bera kar ni an mamo tur thu an soi vele bok ani lam hian hun masalama khan report an pe fel ma in tun kar tho chani lama khan Mumbai lama an kalanga Cooper damdo ina doctor te an be photang ti in an lo soi to a ma se ani lam hian tun thlengin Mumbai hi an la thleng ve lo thungani Kankana Ranod po in Chief Sena Leader Sanjay Raotin Mumbai Police sa chungchang diklo taka asoy wanga Mumbai aron let ve to lo tura ati chungchang chu soi chhuakin engwangin nge Mumbai chu Pakistan of Kashmir ram ang maya a omtak ni ti in a Twitter account na aziaka ani ba ka hian Mumbai Commissionerin a chungchang moi lo taka Twitter lama an the dar na chu alo like vel thu asoy bokani Kankana hi tuna Manali lama a ommeka ahmalama khan a Twitter account kaltlang vek hian Mumbai police te chu arin lo thule Bollywood ta jokes atwalian zia asoi chwa nuwa ama be tumtu an omani chuan Himachal Sarkar lam ven him adu jok thu alo soi to ani heti la hian he case arin hlel kai le jail bangzu thwai se tia kan sebron bel chin Rhea Chakraborty chuan tlome tum hmel chuang haulo Sushana chung telam hian investigation agencies te ma a alaka diklo takin thu an soi nia soin dan ang takin anni lam hi khinatum nia soi ani aloyar man to tak ma se a thlona a na hi a tho sak nia soi Ukil Satis Mine Shinde chuan afarnu indam doi lo chovel khan aril rulama har satna hi an she le ti atilanga ma se ahar sana to te chu an shat pui ve mi alo angin court ma ale enforcement directorate lama an soi le boxi ti ina soya akai shoi tu hi mi fing le dan shetak case khir khan le har sa tak taka po arwai tu te ta na chak taka case lo la to chin ani kan ti to kha hetianga wang te po hian ni ma na ani hi rin ang me hlin mai thei chu ani melbi khaulo hunin alaron shil zelang chu thlir zel photang engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai se he thu kan bua sai nulama thuthar omang ang te chu video le peka in lo chang le cheu don nia chumi ma chuan in zawain ni man nuam
mangcha mutui vek ule